ani magunao, kung wife na ka sa politician, public servant, you should have delikadesa. Instead of marketing yourself as this crazy rich Asian, can afford anything, gipasuot ang dog og luxury brand, unsa to, katong giawayan Mga nila jewelry. ni Pia, gipasuot lang sa iyang iro. Ing ana ka dato, become a philanthropist instead or support your husband sa iyang cause. Kung unsa man ang, kung tinuod ba gyud nga public servant siya, kung baga assistant niya ana ba? Oo. Murag himuon nimo nang basta, oy, di na ko ma-explain. That's what you sign up for being a spouse of a politician. Oh. Mo ang suportahan ang iyang cause. Oo. Or kung dili ka mahilig anang public service, kung dili nimo kaya suportahan nimong husband, just be low key. Oh, don't flaunt your wealth. Don't flaunt your wealth or don't flaunt anything at all. Pati po si Maine Mendoza. Si Maine, oh. Mm. Dagan kaayo sila travel photos nga. Kanang Mag out of the country gud sila 12 times a year. The Ataydes own a private island. why do they own a private island? Oh. Who needs a private island? Dili nila maisip bang ang mga tao na problema unsay sudanon unya, ang mga tao gibaha, di ba niya gipang leptospirosis na kadi gyud malikayan alang usa paglikay sa baha kung mismong balay ninyo sa sulod na ibaha. Nasa baha. Oh. Unsaon niyo paglikay sa leptospirosis? Ang uban kay nagkalisod na sa pag-squeal